Sjedinjene Američke Države pooštravaju sankcije Rusije ograničavanjem plaćanja energenata, čak i u trenutku kada vode mirovne pregovore sa vladom ruskog predsjednika Vladimira Putina o okončanju rata. Ovo je šok preokret, mnogi analitičari kažu, jer Trump udara na Rusiju usred mirovnih pregovora. Administracija predsjednika Trumpa je dozvolila da istekne licenca koja pokriva plaćanje energije nekolicini ruskih banaka, kojima je bilo dozvoljeno da primaju uplate u američkim dolarima preko onoga što je poznato kao opšta licenca 8. Američka administracija nije javno objavila niti priznala ovu promenu koju je uvela odlazeća administracija prethodnog predsjednika Josefa Bidena u okviru paketa sankcija sprovedenih u januaru. Među odredbama tog paketa Bidenova administracija je skratila tipičan šestomesečni vremenski okvir za licencu, podsjetivši tako da one ističu u ponoć 12. marta. Zapratite kanal Info 1.